Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ka Sarkar jela uba Shakler Wardri ulaong baka jimpen kre na kabenta ka jimpen long ya ka Meghalaya Games 2024 kalayat bahasa khmat ha ka balamang arfulai klor tingka na kabenta banpen long ya ka ni ka lumpong ya le akai ka banlong hatura West Garo Hills ka bajam. Habakaran Shakilat Pathai Kubor Menteri ulaong baka jingpen bit penbiang kadang yai beteng bat na kaliang ke jong u daladi hi ulalit jurip lakumbah nriu hadu nyosien ban penti kena na kabenta ka jingbit jingbiang jong baro ki nongwan ya shimbenta ki bandan hadu palat lai hajar ngun. Ulaong ru kenang ban penti kena baka ni ka lumpung ya le akai kaban sedang ha ka khatsan tarik bat kut ha ka arpo tarik ukela lingkot ar hajar arpo saw kan long ka bayat bet ya renti bat ka bajab kumtaru ula bishar benia halor baro ka jingpen kre kenang bakan embu jing e ya kinongwan ya shimbenta. Nalor kata ubak syakliar ulaong ru baha ka ni ka lumpung ya le akai kindan hadu kumba arpo arteli ki jajing ya le akai. Kata dah kajing temu ban kentia wiki samla hagi kami lek kai sports beper kenang bakin la ru ban yok lat ban let yashim benta hadu ki national level. Kani kajing mang ban penlut arfulai klor tingka ka kentup ru ha ka bashna bat maramat ya ki jaka ya lek kai ki jaka sa ka bam bat ka let kawan nalor kiwe pat ki jingdan kam ulaong. Syu Menteri ulapan paru banakan yang ke Sarkar kalashim ya karai ban kentup ru ya ki jajing ya lek kai tenrai ki ba kentup ya ka maupon ka badai ka jing ya lek kai balarimba jong ki trais nong riulum hapo Khasi Hills kata kentup ya ki jing ya lek kai tenrai jong ki jantia bat garo ya ki ba empat shim ya karai bakat du. Kajing kentup ya kini ki jing ya lek kai ulaong kalong ban kentiu ya ka call shore bariuspa lingba ka jing ya lek kai sports. Training is going on in full swing. All the accommodations are being renovated. All the sporting the places are being renovated. Everything is being done, and we are sure that it will be a very successful Meghalaya Games. Athletes, we have about 3,000 plus, and with officials and everyone, I think about 3,300. That's the numbers we're looking at. Spending about more than 22 crores. I believe it touched 23. The lady ngalalik bun sien banlait ban pet nakabentaka jingbet jingbiang. Ke nila don ru ya ka review meeting ya ka bangidang sudan mensum tayo. Hakaba nila ekran dia boy bun ke benta kamta makabede ka jakasa jungki na ki athletes ni boleh cakap berjengai ke kerja kawan ke jungki ke bam ke jungki malah sim review meeting lah bun sien te hakajing ya sim review meeting nila alapa baru kadang kaya bet ya renti pilih bangi penmang kum ni kalau nomor ba ngikwa bangin host ya ke national games kum pitip ni di bangin ya mangim tahu ajar saula ne arusan di bangin host kat ya ke national games di bang sutu mangir ni haban long ready dikanyi kalalom ka trail nam tajmi ka Meghalaya Games ka bangin husan mir kunong ka baheba kana ka national games di ban bangin nu feel ha to ni try na dumenta ni wan ra ki bahagi ba no na ka menta ka jingbiang hinam ta ka state baki konsam laki judi this, like I said, is a platform given to our athletes to showcase their talent and hoping that someday they will win medals even on national levels. But we have to start somewhere, and I believe this is something which is really good for our athletes to start with. Ada kena juni kimi medals tingin pelong suwe ke Meghalaya Games di Qatar pada ke ba kan lalu. Ladang yang pelong ikini games bakin long ki bru ba long train ke Porsche ke por ki yo ikini karan san tinggi kermen kin nak ni bakin dang kisah job pada dia nabut. Ndi bangi yang ba nin pelong mentala syai la job. Telah bah bakim pa job min penduno ke Meghalaya Games kam dei tendai ngikirmen bin baling bagan ke Meghalaya Games kin sedang job pada ke national levels Qatar ko don ke proses min sahaban pen association kini kita kan tinggi ni pek ki don ki coaches ki don kini kita ki bani don bentalang kini Meghalaya Games maki kin pek bisa pek ndi baka ong kini select menta kam di ka bangi select menta ndi ki don ki coaches ban pek ban identify ngalalit hi habaro ki venue ya kabangin pelong kita ki games ngalalit jungo idolade bat aka jempe ki biang lo paro ki venues
But kita di venues ki bam da biang handai ngidang ya chakamat akaban ya penbit penbiang kita ki venues and the movie kan dia akibat semacam don kita ki venues yang ki school lan ki colleges tinggi pan ki kila ai tinggi ni penrenovate kan dia but kita tangga track and feel ke dikawai ba ni hoba kanlong ready minta December tangga tai ke ba he and baru ki venues yang ki school ki colleges ke PA sama stadium ke utang nama football telah ada fikiran ke basketball ke dan away ke venue fikiran nak mentaka softball ke dan away ke venue fikiran nak mentaka golf ke dan away venue orang di babon karena marba ka games kami tang hak away ke jaka kelas spread out hak tura borok away ba kasong pen kenu ke game ni belum hang ai ke assurance pi kam tam nak menta itu ki athletes ki ban yesim bentah kan ke magahle games ba nakaliang ka jongahi ngala simkhia ba pinu mai ke ngun gojing te khamta ma ka wede bat kan jaka sa ka bam ka di kale kawan pinu mai ke ngun gojing kili ki babon nak jela jungi te haga jinglap ka jonga ki babon ki juba ba ki ko football andre ni don du talents ki ba per om tan ka football ya kadang don belum ke research kadang ya ni dang page ba kum nungin include kita te bangan ongan da don ke information nang ni mentang pa don nomor ngi dang surai pangakwa bangin include iki jing la kai terai ki jumi haga ni kami lagi ku mau pon te ngam tip sa ka time garu ka de ke stand ya nang yin ku mau pon te kadang ya makir kidang wan nomor ngi dang sudah grai kami kam de ke ba nila rai na dun ko kani ka de bang ngi dang sudah simi kai no see our point is to promote our culture as well through sports. So that is what we are looking at.